Gusto ba kaglaag nga makapawala nag-stress? Doon lang, affordable pa jud kaayo. Guys, uban ni mi. Mga tutag bukid pero tanawa ilang outfit. Shorts, shorts. Pero akong outfit guys, simple lang taan ni. Bahalag yellow ang isuot basta ka ng yellow po ngipon. Dirita sa Lantawan Mountain Resort, Bato, Sta Cruz, Davao del Sur. So nagputos na siya og mga pan. Ay, wala! O, manday ko kakuha sa ako. So tipid kayo guys, ang entrance fee is 20 pesos per head. Kung maglamesa daw na bayad 100 pesos, so wala na lang gid mi naglamesa. So siguro diri lang mis kasagbutan no, kaon. Uy, kakulba diri uy. Kulba. Guys. Simple ra kaay, wala mi happy, nagbaon ra mi. Ang among gasto entrance fee 100 kapin plus food, pan, coke og chichirya almost 300 plus crudo or pamasahe butan na to almost 500. Wa ra jud kaabot og 1,000 na laag. Best part, makarelax imong mata, imong hunahuna. Og si mama medyo naluya man past few days karon medyo nalagsik na po. Laag ra gyud ay ang tambal. Tat kutob kay daghan pa man pud tag ugma.